Harisi hula-hula siahaan. Nunga harisi ima sian hula-hula naposo. Pasariu Huta Barat Sibayo. Sirungi hula-hula nami ima bonatulang siahan Lubangkora. Dohot hula-hula nami Raja Gugu sian Silado. Nunga urutusi hula-hula nami Bonanyari siahan Lubangkorat Muse. Sirungi masuk na hula-hula nami ima hula-hula na tua-tua. Pabdede siagian si hodang. Urutusi masuk na hula-hula nami ima hula-hula namar hahamarangi. Rapudur mahabuna sude nasa horongi hula-hula nasubui terjauhani garuk bersada-sada son. Songonima faktor ini termasuk ini hamuna salihut angka hula-hula nami. Dabi mau lihat Amak permusik nami asal nangarane hamuna. Tungarane hamili son onani hasuhuto. La songonima.
di pasahat tabu si pirito di tuhami di parujungan ni amanami na hawalong yahamyon asima rohani de bata di tongos matotok song lokon ni pasan na dua-dua tuhami anak kamu pirin na poki bahu-bahu mapacalongan bir matot dinami terlumomi mapaparan ni na dua-dua lucu-lucu mapanguan nami so di mana kamu dahula nami bertambah-tambah malah siroha si calon muna titik na nengok karajan nami so ni ma johata mau lihat na buru pasata itu hamu akarajan nami menutupe anon ala cara nama berlanjut ba datulang bajo ropean dapat kamu mengalian akai studi tulang bulu hira bajo kahubla tadi tulang karajan nami asa berlanjut ulono luar biasa amani medika diudoka terluama di hamona tujuan nami tentang betu kami siap kuliah mameran di pertikian nohai hampir jam 12 tadi asa ulang mabota rehuan di terti acara inak kanina ragu-ragu na wisi pasar sedo perpagino tuh kami baru tangkapi hamuzo moro satu persatu lo talaksanaan no acara ini jam 10 masih mereka muzo kuasa simpeng di acara sormatuan ni oprumata tapugulon tapuji tu hatta para degda san adeuria nomor 300 sia ayat sada buku logo nomor 100 ono puluh opat rapor Tuhan Yesusi buka ulaun rapor Tuhan Yesusi buka ulaun ibana dengan mi hehedot modok dege matugas nai rohami pahoho tatangihon mahatan itu hatta di nama mulai ulota sadarion di parsaur matuan ni amang opurumata tapubolon na tersurat mai di rom saplopat ayat pitu walu dohot sia tatangihon ma jalalas galup hita dang mate di dirita ay ia mangolu pehita mangolu di Tuhan hidup jala mate hita mate di Tuhan hidup asa mangulu manang mate pehita tondo di Tuhan hita ay ido upahen na mate Kristus jalamulak mangulu asa ibana Tuhan niya ka na mate nang akka na mangulu disima hata ni tuhata martua mana tumangihon hata ni debata jalan na upyopsa amen martangia kita alay Jehovah ama namin na marabang so di banwagidjang madok mauliate hami tu ado pamuna bani Tuhan di siala dengan nibasam ng pataruhon ngulu nami di bagasan manugoton marhahipason jala marhagugoon marhite di parpungan nami di pogunya lamanon nung ngatakaspe malalamang ama nami na hukaholongi hamion jala naong jumolo marujung ngulu siap tonga-tonga ni utaor. Opere Tuhan, naing bulan nami mga acara adat di parsaur matuan ni ama nami na hualong hamion. Alali homa Tuhan na maniroy na mga jari na patiurhon at kapardalanan ni adat sa darion. Di na mamuka sa hatu na mangujungi anong. Asa toddim-tod di parpadiay laho maniroy jala anggia Tuhan tulus ulaw kobar tulong maniroham pasu-pasu masude akapoparannya pasu-pasu ng inanami di sor jala pasu-pasu ng ulaw pasu-pasu akan makobasi si panganon jala akan nyotang na sa luhut na ale Tuhan asa di bagasan las niroha ng oloborok na siya kwe sude dapatan mangan sude dapatan minum taruni din kan dibasa
nang dinalaw mula petotong malas ni roha hinorhon ni hinauli nang hinarenggan ni ula sadaryon atong sa Tuhan mo pasatami Tuhan anggia tordim to di parbadiay laho madongani di saluhut aka Raja Parhata jalapos dorohan nami Tuhan tordim to di parbadiay na mga linggubi hami ganup saya sa dosa namin nagudangi Tuhan asa tutakas hami gabi hasahatan ni pasupasong mga sahon Kristus Jesus martangiya kami Tuhan amen asinirohan ni Tuhan ta Jesus Kristus holong doa ni bata ama parsaoran ni todi parbadia ima nama masu-masu hita ulak nyon rodi saleleng nililing na amen pasatay matu protokol disong kami paparan yung punami o pusigumutan nagabehi didikyaon lah humangudahon maita di acara ni geritang gabadu naksomal hugaw kami didikyaon ma takas jahonon nami so dia majujur modu ni amata na itaolong yo ang giyap ma karajan nami marana so dia anon di jahahon pa igwa disuh jujur molui marbawa bae no manang yamu dula nami mulo tungarong na sila dia kapadohan nami na sohopar panggorau nami hula-hula men nang dia buat na marbawa bae no baita na udisi mai tulang nuai ka sabuy raja jahau di bawah buku so jujur mulu kupasahap na dula mang jahau damang ma jujur mulu Purumata doli tapu bolon amang raja inak sori pada dan ia nalulu putar kami mas yang gijang persadian yang punami siap mulai ima opung nami opu sigumutan tapu bolon nagabi ya opung nami opu sigumutan tapu bolon namangalap boru nirajai boru pardede boru siagian boru sihotan maranak mai pitu marboru pitu anak nasiap kangen ima opusi baja tapu bolon namangalap boru nirajai boru pardede anak nasibai dua ima opusi munggu tapu bolon mangalap boru nirajai boru siahan lubanggora anak nasibai tolu ima opung ngami opusi manail tapu bolon mangalap boru nirajai boru siagian anak nasibai obat ima opung ngami opusi hupil tapu bolon mangalap boru nirajai boru opus sungguh ya anak nasibai lima ima opung ngami opung mangenos tapu bolon mangalap boru nirajai boru silitonga anak nasibai onom ima opung ngami opusi biut tapu bolon mangalap boru nirajai boru sihodan anak nasibai bitu ima anak ngasiat pudan ima opung nami tuat dus abang raja ya opung nami napitui nasihat siakangan nak keningan ima opung nami opusi baja tapu bolon maranak main sada marburu tun anak nasi sada-sadai ima opung nami Raja Saul tapu bolon manang opu marbusisa na mangalap boru ni rajai boru siahan sian lubang gora maranak mai opu nami obat halak maranak mai obat halak marboru dua anaknya siap kangen ima Raja Baja Manuel manang opu si sorta na mangalap boru ni rajai boru si majuta sian siap dalan litong Yehuda anaknya si nomor dua ima Andreas tapu bolon manang opu si Barlinggoman mangalap boru ni rajai boru siaha anaknya si Baitolu ima
Opung nami hapuk sobar manang Raja Sobar Tapubolon ima opusi LP na mangalap boru ni rajai boru siahaan sian Lubanggora rap dohot boru siahaan serta bidah ulangi hani anak ngasih betolu ima Raja Sobar Tapubolon na mangalap boru ni rajai boru siahan dohot boru Raja Guguk sian Silado anaknya siap pudan ima Jonathan Tapubolon manang opusibona na mangalap boru siahan sian Lubanggora dohot boru siahan sian Hinala ralak nak keningan amang razai nak sori beda anak ngau pak nak kening nahu buari hamis itu kinon boruna tol amang razai nak sori beda ya nak nanau pati si baik setabi ulangi hami boruna datului ya boruna datului setabi amang bapakku kurang dasi naking dibain dasi jauh boruna siakangan iman amar asohotan tumarga si hobi boruna si nomor 2 ima natu si majuta marhamuliat tu si majuta boruna siap pudan ima nahu pamulihami tu Raja Buku songonima amang molo ia anak ni oppunami nakkaningan ima oppu si gajah siang anaknya nakkaningan si Baitolui siang si nomor ropati ima siang si Baitolu ima Raja Sobar manang oppu siel peta Pubolon maranak maisada marboru ono kita dengan buruk enamnya 5 sabda mingguan nah itu cuma jadi laku sahalinai sabda mingguan bata nakingalan di situasi rog gabi margatti nah masih yatu sakita oppu nami nakkeningan oppu CLP maranak nai walu marboru 2 anaknya siakangan ima oppu si Birma mangalap boru ni razai boru Bardedi anaknya si Bay 2 ima oppu Ramses mangalap boru ni razai boru Siaha anaknya si Bay Tolu ima oppu si Sanggam mangalap boru ni razai boru Siaha anaknya si Payobat ima oppu Mawa mangalap boru ni razai boru putar-putar anaknya si Bailima ima oppu si Herlina mangalap boru ni razai boru si Buria anaknya si Bayonon ima mangara Tapubolon mangalap boru ni razai boru Purba anaknya si Baipito ima Amar Usmani mangalap boru ni razai boru Siahan anaknya si Bayualu ima oppu si Valentin mangalap boru ni razai boru si Mamora boru nana duai boru siakangan ima nairika na pinahuta tu si majuta siap dalan litongi huta boru na si Baydua ima naimangusama na pinahuta tu marga siagian di tangga betu amang razai nak sori pada siang anaknya siap kangani nak kaningan ima oppu si Birma Tapubolon maranak mai sada marboru 5 ayah anakna si sada sadai ima
damang opurumata tapubolo na mangalak boruni rajai boru siahan sian gurgur lau sidu amang raja inak sori pada nau takas tabado-bado di bagasat tikyon ditongani alamano amang raja inak sori pada ibotona na lima inak keningan ima siap kangan opus ibarsaoran na pidahuta tumarga siahan dihinalang ibotona si nomor 2 ima naihakam na pinahuta tumarga si majutak sian litong ihuta ibotona si baitolu ima opus teben na pinahuta tumarga raja guguk dihuta gijja boruna si nomor 4 ibotona si nomor 4 ima oppu Joshua na pinahuta tumarga tabunan di Bagaraji ibotona si Pudan ima Nai Fitri na pinahuta tu Jawa Tengah ia damang natakas na tabado-bado sitongan yalamanon ima opurumata dolion maranak maun tolu marboru ono anaknya siap kangen ima amarumata mengalak boruni rajai boru basaribu sian parsuburan di bahasa-bahasa tuhataro dinasida sada boru di anaknya si bayi 2 ima amani regina na mangalak boruni rajai boru huta barat sian sidipuan di bahasa-bahasa tuhataro dinasida 2 anak 2 boru anaknya si baitolu ima amani paima mangalak boruni rajai boru si payung sian siatar dangarong dobe amang rajai nak suri pada di bahasa-bahasa tuhata yanakon dinasida boruna naunomi nakaning ima siak kangan mai narona na pinahuta tumargana beben sian sipulta di bahasa-bahasa tuhat do dinasida 4 anak 2 boru boruna si bayi 2 ima nai Benjamin na pinahuta tumarga si hoping di sini kalang di bahasa-bahasa tuhat do dinasida 2 anak boru ni dabangon si baitolu ima nai Keisa na pinahuta tumarga aruan sian aruan lagu boti di bahasa-bahasa tuhataro dinasida sada anak sada boru boruna si bayobat ima nai Hasiano na pinahuta tumarga Samoser sian si borong-borong di bahasa-bahasa tuhataro dinasida sada anak sada boru boruna si baylima ima nai Krista nahinan na pinahuta tumarga Pajaidan sian sitorang silai di bahasa-bahasa tuhataro dinasida 2 anak 2 boru boruna si bayonom ima na Joshua na pinahuta tumarga tabunan sian Bagaraji di bahasa-bahasa tuhataro dinasida 2 anak songonima perpinoparon di danang namion ima opusirimata dolion ia danang namion nang raja inak sori pada seorang maun tanggal 8 bulan Juni tahun 1955 marhasokotan maun tahun 1974 berujung ma danang namion na di hari Kamis na lewat tanggal 12 Juni 2025 pukul 6 manogut jadi marumur ma danang namion 70 tahun amang raja inak sori pada di Hagabeon di danang namion
titir do maranak, titir do marboru, berpahopu sian anak, berpahopu sian boru. Ya anak nanak kaning tolu halak, parumain nai tolu halak, boru onok palak, hela onok halak, pahopu sian anak 5 halak, pahopu sian boru 10 halak. Pungu masude peparan nida mangon 40 sadahala. Lau sidua nang raza enak sori bada asa pangiron nami matuhamuna asa momos buat kamuna di bagasan tangyang muna terlubobi di horongi hula-hula nami saluhut di tatakas noeng naswa palasikop dobe na tua-tuaon saluhutna di bagasan dia kapargelengoni di nahurang dobi dia kapargelengoni asa bokamu ditang yang muna asa dabotan anak dia kena sodabotan anak dabotan buru dia kena sodabotan buru suak somoni bani akan naung adong na suak somoni nang dia kapargelengoni na tua-tua buat kamu tong ditang yang muna dia kena sodabot karejo asa dabot karejo di leot tuhata kami pason doa ka umur na gajang di pudian ni na tua-tua. So waniba pangiluan nami Tuhanmu namang raja inak sori bada. Bolo bedi ujung ulu ni dabangon. Adong akka nahurang lobi. Atas nama na tua-tua nami dabangon. Kami keluarga nangidohot Tuhanmu na dengan pangiluan maaf na Tuhanmu na sebesar-besarna. Asa gabi boy dabangon. Di jalur Tuhata di surga hasonangani. Songoni ma amang raja inak sori bada. Naboi terpatorak kami di bagasan tikyon. Tersingot tu jujur moluni damangon ima opuru mata dunia. Mauliate ma di kita saluhutna butima. Nami tulak pardere us maroham doot. Simatua siahan asahi hamu. Ya haru betul itu, aku biar terjadi lapor aku. Nasaan itu, sana karena saudara. Anu deh habis, memang tertunggu dahulu. Amata raja, binata sori beda, sori lo perbawain lo ngapain gue iba, si batasan gue iba lah sepina satu dan aku. Amata raja, binata sori beda, nahu parsangapi hami. Disojong jondo hami. Oparan yo punami opisi mutam nagabi yari sadari yomma labdo purnami berenami dong ibe berenami yari sadari yomma dong pakarota amat kana ita holonyon tulngaran dapat buri isomma hami magkuat tuan godang ngami asdorak so pasah tami tua kacara negeri asimarohan itu hatta ipasupasuma akan aku pangirohani nabi nang hidup usaha duhutna makorohon pasu-pasu dak kaya nakono nuampe anak pada nami mengadian kami bona dia sultan pada mama godang mengadiati asa mengadian kami pada mulai siap bula-bula sopa-sopa saat roli hasatanna duk saat kami membuat 7 hari madokor sepeda pada mama pasatana dua.
kami sian rombongan Sina Tuani Boru marga Arwan sian Lagu Bodi. Salah doa kami turut berduka cita ima di Parsar Matuani tulang nata holong nyon songon panjang nami senjak ma di kalau Tuhan tangan semuna di pada itu banwagi kang sonangani misalnya mulu dibigi kami ina sore wa ini tulangon mga titir maranak titir marboru marpapu siana anak marpapu saboru jala mga saur matua disalani udang do delew Tuhan kapasu-pasu di waktu minggu sa daripada pikiran sampai merumur 70 tahun dalam marti dokter maropak dulu sadahala jadi molatih di Tuhan nang Tuhan selalu nak kalai nami kahula-hula nami potong mahita mangido Tuhan daripada sanggia lam ditabay itu anak kapas-pasui tuhita saluna juga tikyon sanggia mat itu nang nama mas-mas kami raja nami sanggia masai di pasar Tuhan songotan yang nami Tuhan muna songon nerokonin na tua-tua balgat yang di rumah balgamat yang soko ngagabe we tulangon sa kabe mamu saluna ulang rami akanaw poso korbosi bulu main na matapam na di balian manupagi ma amat tarebata kita saluna sa iti durun ng kapatarian so dia penno silwa nabi siya kami si Matuani Boru Ima Margarwan batung Yasmaro Hamu Majaro otik sosadia di pasar nami non son nerkoni na tua tinor magulamo binaim may salean otik sosadia no tupak nami Lasmaro Majalo song soni hami raja ni pamoromu mangalian na sol saat matabatean saat beulota di saur Matuani Tulangon sa saat matupang gabian saat manang tupar orasan so ini siap kami siang laksuma dangarong be jadi maulate ma sisa dangata main nahami saluna imas nasa boru do si Matuani Boru amang parbaci nami alala manot termahami baik kau ma godang mula-mula baik kamu godang sopa baik kamu godang lihat-lihat baik kamu godang parorot asang lihat di parorot tamat taribata kita saluna baik kamu godang saur batua baik kamu godang olok-olok las baik kau ma tinau mamuat las baik kau ma asatan ngai do Di
ya jura senami. Baik masuk kodang marhusi biade. Bedang masuk. Asa marhusi pida turamang mang jumulo beraton. Bedang mah. Saat rodi tigion, doktong ngelamutan na diradukannya. Pesan nami itu hamu sendiri pengaratuan. Doktong ikoningot marhuria, ingot tamu, iro dalam ni pasu-pasu. Nyang soro kok kami mungkin rado honomu nga siap kami di sini. Alai pesan nami asal buta pasu-pasu na dubengani calonmu. Ima siro hono nami itu hamu. Asimaro di debata dilema songon dokon ihatan do dua piring apa kibahu berpatalongan pirma to dimo kaya nakon nami lucu-lucu ma do pangomuna wae anak papira pira mana dia dami mana BDB ibu boru nami on binua tin mata ro dia dina pinga pasu badama makotang dia tuhat sama nama masuk-masuk kau masuk-masuk kami sudah bihar kami emang kami
dio binat penuhatan. Bedang makot nang si dio las baru matu hasatan. Ya, biar makbal.